Дойдурдунан литература сылабиллериллен сурукка бичекке болгомто сөкүһүрдэ. Этенне өгүс тәрәхнетылар. Эбән бутан тойулуғын Андрей Кривошапкин атынан айыржыға санабынан бирге ден кенеге сүрақтанна. Бу күн кенеге аптара Константин Гороховы кытта атақ тәпсен олыран көпсеттілер. Тәрәхіңе беге корреспондент бұта месірітті. Көстүкүн баһалабыз Гороха бу 2 кинигете болар. Эдер Сылжан Ленинске сопкоска директорунан өлеләбит болан. Кинигетин исқоһона тый кайсыбатыгаран Аллах сүбелер амалар болалар. Буданты оттар олоқта кагыт общественный корреспондентынан сүрбетче сыл өлелән, суруйбут статьяларын сүмердән киниген горан тахарбыта улус олоқтоқтыргор улус үйрүләк быгымайгы болла. Кенчәри кескеллер бит өбүгелерин үтө үгәстерин улус историятын чинчиерге тутатына белем материал. Оголар бу кинигелери билен тода бадатын атхып кенген көрөбүт. Билейин бир кинигега кийден калды. Манна бехи үйрөтер. Бутаба итите боллун, сака сөйте боллун, үтүлө жыннат буп боллунна де. Бадыта бары бит. Мен наха өддүм бу киниген хаңы бүйүн көддүм. Коллективы матыттан, оголар аттырыттан бу кинигега хориен тиен калат бутыгар бака макталбын тиерде. Бу кинигем осенен ханавынан бирге дем боламаран дигенен эттака изingen туайтынан бу эдер тыгасы специалисттер ананар хүннән онна бу хаңылланер хаңатарнер пермеске кайсыбаларга кооперативтер ганан бу специалист бүгүннән бәям сүбелер бин саналар бу хурыйдым. Киниге 9 бастан турар барыта аттақ соллақ 2-6 сылтан 2-14 сылгадылы сорулды бұд. Аптар маны тағынан үйіз кинигетін бәлемні сылдар. Онтон көстікін бағалайбыз ұлғыз гербетін аптары болар, онын бұл гербе илінді біте өссі бүк тең тұттуыны білдерер. Бүкінге аптар жүгіз доғыттыра, коллегалара оны үтөдік саныр жандыра. Ағарделәтілер кинигетін бәләқ тұттылар. Лена Старостина, Саға телевидениета, Әбән бұтынты.